Chinsani sato chiabono botuko mancho morigeri ya kurwa sobo katikati bumuchi o Nairobi aiga sense ya Kenya na gukwandre andonsi asore na gukwarigania semesa ya maya kurwen soko chinsa isato aseritukeriga hiria sabato obotuko bwe 20 na kabere asomotinyo kominari mu mwaka bwe chiri bubere 20 na isano nchenkoro kwa Clinton Ndigi asedi bakaria bakombata sekurwa se studio ya kabere twakwariganire karanso ikobe na into kurbono oika omwerio hasekeri bune mesa ya maya kurwen soko chinsa isato achakira bono. Karibu sana mancho murigari abona togo chakana roboti roko bwati asomo yiga bugo chengere miaka 10 no yomo ye kanisa ya Gospel Embassy Chapel ekoragwa numurandi ya Peter Murwabe nigo oenekiwa ase umuchobo songo asomagene wesikari ngumurai bwense William Ruto asenkwana yaye nigo bono abekire teneni amagendro au harachego ikiraniwa ase orogongo rwagusi heyamo yabukwa gachogwe okorosyo gwechipara egetuo kyobo nchoreria kya kansa ichi nyagitari ya kansa echichiro negati yebinto binde ebinge buna chinguru chomoro westima nabuna humurikito Pethuel Machini hagotomanya ase oroboti roko bwatia nigo bono humurai bwense amochiri gati yabarai habuba kwamiria hemeroberio yaye yamagendro Murai bwense ya Kenya Dr. William Ruto nigabo mugeni bwesiko asumaiga bugo chingira emyaka 10 ye kanisa ya Gospel Embassy yego toka imeo mochobo songo ritkoria rero pamoja na wewe katika safari yangu twatembeana wewe nigo umurai bwensa bekirete ni bunagwetera hakubwatira nabarahi nigabekirche milioni 5 cyo chikorosya chipara imeo mochobo songo. Nimeketi chini na gavana wenu na hawa wabunge tukasema hii Kisii town haipaswi kuwa na barabara ambazo ni za matope. Bado tuko na barabara chache hapa Kisii mjini na tumekubaliana. Nimetuma officers wetu wa wizara ya barabara, tumefanya reconnaissance na tumekubaliana barabara zipi zitatengenezwa na budget tumeweka tayari ya kwanza milioni 500 ya kuanza kukarabati hizo barabara za hapa town. Boigo nigabekire meroberio yo kwagacha chichiro chekerero 19 imeye county ya Kisii echo chiraire bilioni 3. Tumekubaliana vile vile ya kwamba hatuwezi kuendelea na soko ile ya tambarare kule, wamama wanahangaika na jua, mvua, vumbi, matope, hakuna mataa. Hapo Nyambera tumewapatia milioni 350, contractor yuko pale, tunajenga soko ya kisasa. Hapa Kisii town pia tunajenga soko market ya milioni 300 ambayo tayari tumewapatia pesa. Kule Ugembo tunajenga soko ingine. In fact, in total zile soko tunajenga hapa Kisii ni soko 19 mpya na tumeweka pesa ya serikali shilingi bilioni 3 ya kufanya hiyo kazi. Korengana no murai wense abantu chirwe 30 abo batabwati estima wikiro mwako gocha ime ye county ya Kisii mbachi kubekerwe estime yo. Nimeketi chini na hawa wabunge wenu hapa Kisii. Bado kuna sehemu nyingi bado kuna giza kwa sababu stima haijafika na kule. Na ndio tumesema kama serikali bilioni 2 pesa ya serikali between now and June next year tunatoa pesa hizo na tunataka kuunganisha watu wa Kisii 30,000 wapya katika huduma ya stima. Oigo oenekiri unensemo igetange kigariyo muriro ngechukorosiwa omwako gocha ime yansemo ye county ya Nyamira. Hiyo reli inaanza Januari next mwezi mbili. Sio ati inaanza 2027, hapana, inaanza hii 2026 hapa. Na hiyo umeomba ndugu yangu Joash ati pale Ikonge tuweke terminal kubwa ya watu kuweka mzigo na kuweka abiria. Hiyo tutaweka hapo na tutajenga iwe kubwa. Asibono amochiria barai bakora libo kabira na boigo batabwati amarro yense ya Kenya. Mimi nimefurahi sana kufika hapa. Na nawauliza viongozi wale wengine wote, kila kiongozi, wewe kama uko na maono ya Kenya, tangazia sisi.
Usimangamange tu hapa ukisema one time Kasongo must go. Hiyo ni ujinga, na msikubali siasa ya kugawanya wananchi, siasa ya ukabila, siasa ya chuki, siasa ambayo haina maono. Asengwa nae muraigwense ritikoria rero ekera achogochengera emyaka 11 ye kanisa ya Gospel Embassy gotoka ememo chobosongo okwana ekerekio ni ganya kabuga kwerera magendera arakinya kabuga gwikirania imeye county ya Kisii asibiga arireira yogosira ekanisa yiga kuripoteria ekitseni kia unambeye Gensoko TV kurasi skuru ya yoboroso ya Kisii me yomo chobosongo ncheni gongoroka petrol machine Mwancho murigari atotigari tasomo igo yoyo habarai au kurwa soro kongorwa gusi bakora gwano murai wense Moskwilia muruto ritko riare nigo baikira na segeti kia Kisii primary abua sebona banya ko bago chengera umo igo yubo go chengere myake komino yo moye kanisa ya Gospel Embassy insio barai bwayo murande Peter Murwabe nabuno muri kitui kiliforenga go tomanya sorbo tiroko bwatia abarai yabo nigo bona bamotogia Moskeruto hasemero berio ya magendro na igo basaba abarai bonsi batige siasa chokoramana banyore amagendro kurwa serikali nene na segeti yeskuru yoboroso ya Kisii yogotoka imemo chobosongo abo asabarai au bakaro murai wense ya Kenya Moskwilia muruto baikirana iliko yochengera emyaka 11 gesa ekanisa ya Gospel Embassy Chapel echakigwa Uinjilisti unataka ujana, unataka nguvu. Lakini mheshimiwa rais moja na kwamba ni kanisa. Tumefanya kazi na viongozi wako wa serikali. I celebrate Apostle Peter Murwabe because of the remarkable, outstanding work he has done in this community and the nation and the nations. Ya kwamba we must believe. Nimesikia sana yale askofu wangu Kichana amesema. Tuamini Mungu. God cannot let us down. abarandi akorwa sichinsemo ao chorogonguru Afrika nigo baikirana abo asbamu akaranya saya bunambye mono asoko jekia ekanisa yo asobwa robo. This is to me a great memory to come back home and celebrate the goodness of the Lord. Witness that he was righteous before God, testifying of the gifts which, though he be dead, yet he speaketh. Abarai korwa soro kongorwa gusi apo baikirana asomo sangerekano yo nigo bamotogyo murai bwensi ya Kenya Moskwilia muruto asoko genderera kokora magendero imensi ya Kenya abu asbaba sababa gusi bonsi komwerani abisi asentunda ya kabire. We have a working president. Kama kuna rahisi mwenye anatembea Kisii, every constituency, every ward ni rais. Miradi mbalimbali. Nataka kukuambia ile miradi yote wewe kama rais wa Jamhuri ya Kenya umekuwa ukianzisha, ile miradi inaendelea sawa sawa. Tunakushukuru kwa sababu ya hii cancer center ambayo ilikuwa imekwama, sasa inaendelea. Tunakushukuru rais kwa sababu ya masoko zetu ambazo zinaendelea katika constituency zote za hapa Kisii. Nyamira, nataka nikushukuru sana kwa sababu tumeona ile kazi umefanya. Hasa ile kazi umetufanyia hapo Nyamira ya kutupatia university. Na kuna serikali hapa mnaona. Kwa hivyo watu wetu wa Kisii, mtu asiwaambie muone na mko na macho mnaona. Mnasema namna gani? President Ruto tutam. Nonye nabo nigo baba mochia abarai korwa soro kongorwa gusi obabere bagokora siasa chiokora mana. Abantu baite bari class onde mwenso uja gusiga mutigache akora ibintu biyaye chikuranya nocho ake nyasaye nero kuja kwamwa ni ngomurai bonaye ukiyukira butwara n'ubururyoka ngabo murai yotirega igiye bamura babeka asegete para banyagukura anabigende kirikikebe wanjiranire gosikatoro mongwano yo gosikatore twanchane tafadhali tiago tokani mu mugambo tachaga musike ya monto na ichero mu gusina kero monto no mu gusi
musiteri ya mwenyene unere president ya Kenya na ane ko mareta tule naende acha ko gore binde ibyo soto rwanda ni emiaka ni komino mo yaliregesa ekanisa yiga ya Gospel Embassy Chapel nyaraka bakego chakigwa asenseme yiga yo mochobo songo asegetekiga kyagusi primary no abarai abanyarwa bagoikirana elinde ochengere emiaka yo komino mo ananake ni wanyaka bakwanira mange igoro ya magenderero ayo atakero kore kana se county yiga nabo igana nake batebangu na siasa chia magenderero na chingia na ndali siasa chiokoramana ingo reporter ya Ensoko TV kurwagaiga asobo gatakati mo mochobo songo county ya Kisii Eritreane Wycliffe Orenge Tuskabusyo mwancho morigereria amurandiri bwekerogo kyoborai bwense Dr. Fred Matiang'i nigo bono amochire gati yabarai kurwa sorongorwa gusi ababere bakomomochia hekero bagendete kwene kenchi campaign chobo chori boke ase county ya Nyamira ka ukwanekero kyogo sasiba ase kanisa ya Tonga imeya Nyamaiya hense moibunge West Mugirange county ya Nyamira nigo Matiang'i asabiro mogusi ogutaonchoreria ekura yaya nebanekero kyogo serwa hase bono hasabira bananchi kwene kyabona kubwata sebara barwandiria abakuriye birogo ao bare inse asobo chori boke buri busyo ono konye kujange bakagenda bakora ibitibeza butuko batebunga gende busi muchukura Matiang'i muruwa Matiang'i yani ono ndi na begas kezo no bakorera bananjibere bozo notari boyo ndina sika begas ono na Matiang'i muguruwani kiringa ki Matiang'i muguruwani abandi na echaye bogas chishiri ikoruweze yagatonge tuwe ndwane bonyere bona sibeze I mean, Ochobe ni yochi toko rana amangana ya badwani na kiwe ya badwani umuntu usakuire zo koli nere bono mukubwa turumaga nere ro kubateruna mujo kora mangana se ino ibabo umuntu mukubanga kikazi se ino buronge bantu bayitola iga babayiga inche amangana ya yechi ward yoko rigiba election ngabusi ebinari tangani na cheko ten we ya mangana yechi ward. I'm telling you, why they be the week ni lo korana abantu n'ibintu biko baba ikegala bakombuka nara abantu bonse banacheki obuchonyo umurode ngote kusayiboneza kubyito mubeza kuitabira mangana naye toibona nini Mungakiri chikura, aku already jam. Awak tu masuk 1 minute. Masuk hotel boy. Masuk 1 minute. Wana mana yo na kombo na. Chile sama mwete nyawa kwa. Mwa bese kwa tiga bagai na bes. Mwa buse no ine mbuku. Wane tika chele karo ajeni aba sai mara cheki chibu chozo chile salu. Why chozo bi mori. Geku ara chile seji ne cheki ko wese chai. Abantu bakuwa bakunyagita alisha yetokete tayo umuntu ndo uri akago wazikura mere no umuntu mukumi oriko waneliye mbeo nyagita aliye mbeo watu wabusire siasa kali tinto wese wanjeli ndebyo umuntu akoze kwero ragana o anduka tikura na wono maite na to maite anduka tikura ragana maye na kinyo to kuiwa na to korana na nyose no ko ne yonza leko warunga nebo Matoji kuimba. Kwa mulawala, emotelete tuwebe mchukura. Momote hivi mwana ulimo kwa mulawala. Tell that young man when you meet him. Hii dunia hii. Awa tuwawele nega tata wako kutoto wa mali kiano. Na wale huzi danza. Moto nale kirage. Chinguru tuwagambile. Toko inspecti na robona tuwagambile tuwalile saluti ngene mbicha duro kwa wanataka kutole sai. Aki muntu na rote kuwa tsukuso. Ekera tena waboi. Mutambu ya tete ngaina agene. Bas, chikulechi ezeki bakundwani. Ande tayo kenye ndima asere ba election ni ya jiri. Iga ase ni nje kwa wangu nje wako wangu jabana ni usu etani ashindi nje bako na kuungwara na jetu mwana video ni mko ngorodi mtato yo kweto mojo dindo kwa baba nje kwa mwana mwana yetu kwa
Egati yabamenyi kurwase wadi ya Itibo ensemo bunge ya North Mogirango ime county ya Nyamira niko bayesokire gusaba egati yaba MCA banyamira banyareko bakwene kyambari ko murusia bisyo mugavana bwe county yo Amos Nyaribo abwe hasomo swado yo origeti ko kwandra eiki eyegocha ekero chikura kirache gwakwa bagukwana hekera ekyo nigo bono batebire nga barabo tibaranyara gutuma haba MCA hase ebunge yo ko murusia bisi mugavana Nyaribo na ngoro kujose umba kanyamoti kosomo ni sibagi to Itibo wote njege ndongere na arora kya beku ali omuso noro beku boko imbiji omugavana ene ntunde ya gatatu ege ndogerindo nya nangengo ogeti ekyagera aba MCA to batumete bakoro basaiti nande barosia majika ase county na bono tutagete tukanyeta magenderero toroseri kuchibara kare twaita ne bina bitutagete bigenderere tari amangana ya impeachment kere wiki na impeachment amangana ayi tokonyakana tokonyagikeria egento kende tutaye tumugavana oito atoigorire nyagetari egechini kaya arosi kuyaerire atuma abanyagitari o gitogoita twanyore panado twagenda ntatikorora amang'ana impeachment kere wiki ikona ari gotebia abantu ba minto batiga amang'ana y'omugavana tumuganye 2027 tumumakirie report card yaye onye gakorete egasi bobe tumutebia omugavana gendaka onye gakorete buya tumutebi gendererie egasi igonje narai nabwate yamona abantu ba minto baiti bona kimware oteba ase Itibo ase county ya Nyamira yatokire ngaba MCA engaki ase yende no mangana babwate gosite ko business babwate ase bunge no gotaka ko imbichi omugavana etutaete ko boliga ase gas to batomete inero mandate yo katobaete ekiagera buna manyete nga the prime role gose the commandate yo mo MCA yaba MCA banyamira to chorete no kogenda parosia machiko ayago chigokonya asoko okoimokie county ito ya Nyamira igoro lakini bone kero to igure nga ekero baletire motion yoko imbichi omugavana kwanyora liori na lirio kabagotoka bunge bonsipi naende bagukore biasara ebyo basira ko rubunge tutaete ko babolinga inere gas to batometere nene kyagera opochori bwo omugavana nabana inchi bamochorete naende 2027 teliale goikere tomumakeri kulingana na amakoru aya ali akorire report card ya ngomakiwe 2027 onye gigotoka ngokorire buna abana inchi batagete kyara na bamochorete na buchi boss chio mo governor ba muirani osema mo bakekura buna ba kulingana no ne report card yabo ya era toke asomire bono nale gotebanga oise kurigereria no ne chi family omosacha aise gotoka ngana nyuome to mokungu nole no mokungu omokungu kerenga kyakwire tase chibu ne bina bwatororo nona no nyore libagari okore gasi gose ko somi nona abana gose kwa gache nyumba Marieta David Ondaria Miss kuru ekwati ya Itibo kwati polling station ya nere ketengere polling station injeri tangani ona ragoteba iga mbia mano gabana ase Itibo kwati emirimo gwatokoreire kwaretire amache orore gichini kwaretire amache ase chinsoko kwatoroseri kibara naende tware gogosaba gabana ogenderere igo ase igo nare gotebia mwe musione Itibo kwati enana uno mugaka na rusiria gopi gakio bwate si gabana erinde tonyora magenderero Itibo kwati mbia mono sana talibo igo Toska bose mwancho murigeria mwaziri monene haiga Kenya Musalia Mudavadi nigo hara hegati yabara ikuru ase serikali nena ase county ya Trans Nzoia ase constituency ya Malava kwenekia kumwakira ekokobose ko mwako boko mu Rwanda rwiki amakia UDA David Ndakwa huyo rigetie ekergo kyobo jumbe ase bunge yo gwetera ase kiame kya sobo cholyo boke buri bosio Mudavadi niga ire ibageriga komo chigati yabarai hao babere bakwenekia siasa choko bagabana inchi ase chinsemecho asa sabire bona habana inchi ko bamaiso na wake kura kuenekea buna nsemeyo kutikalera sasa serikali. Nimeona tofauti kubwa kuwa katika opposition na kuwa kwa serikali. Nikisema hivyo watu wa Malava muangalie nini nyinyi mnataka. Hii Malava ni kubwa sana katika Kakamega County. Na sisi watu wa Kakamega tunataka tutishike. Hata watu wengine wakitoka nje wapate sisi tuko pamoja. Uchaguzi wa 2027 Mheshimiwa Ruto atashinda wale wapinzani wengine.
tuna vijana tayari watasimama gavana Trans Nzoia. Mimi nakwambia natembea, utatembea tu Trans Nzoia. Tutakupangia kwa sababu pia sisi ni wanasiasa. Usifikiri ati unazunguka hapa. We shall have candidates. Watakuzungusha na watakung'oa. We are politicians. Mtu asifikiri kwa sababu Musalia anaongea kidiplomasia ati hajui siasa. My friend, nimeshinda, nimepoteza, nimeamuka, ninatembea. Sisi tunataka tuambie hawa jamaa wawache kutuchezea. Ushindi utapatikana kupitia kwa Ndakwa. Ninasema ya kwamba mimi niko kwa chama cha UDA na siko kimakosa. Chama cha UDA ndio kiko na serikali, kiko na maendeleo na pia kuna president. Upande mwingine hawana president, hawana network ya kupata president, hawana candidate, hawana serikali na hawana maendeleo. Konyo bomurai bwense kiture kindiki ni gobono hagendrire kumwa okoboko murwandirwe kema kya UDA sobo chorio boke nsemo ya Mbeere North county ya Embu asanya reko gendra komochega tie barai abagendra takone kya siasa chuko bagaba na nchi ase chinseme cho sabira bana nchi baso kya sobonge chitarike 27 chumo tinyoiga na kumwakira ekura homurwandiri we kya mekyo kya UDA sobo chorio boke nseme yo homanyikaine buna wa Mutende. Nimeona watu wale wakimbelembele wamejaja hapa Mbeere North. Nasikia siku hizi wanaishi hapa for the last 5 days. Lakini siku ile walikuwa kwa kiti kubwa kama hii yangu ambaye niko naye saa hii. Hatukuwaona hapa. Hawakutetea hata barabara, hawakutetea hata maji, hawakutetea hata stima. Na walikuwa na kirauni wawache kubeba chai kwa sababu wanaogopa kukunywa chai yetu, wanabeba chai yao wanakuja kukunywa kwa mtu halafu wanasema wanakunywa kwa chai kwetu. Lakini hiyo sio muhimu sana. Ile muhimu ni siku ile tulikuwa tunawahitaji watutetee maendeleo. Hatukuwaona. Mliwaona huku? Mliwaona huku? Saa hii ndio tumekuwa andwaitu. Kwani siku hiyo tulikuwa kina nani? Kwa hivyo sisi hatuna kisirani. Na mimi sina shida na wale ndugu zangu wanaomba kiti wanashindana na Mudhende. Kila mtu auze sera yake. Lakini yule mchokozi amekuja kutuchokora hapa, aambiwa hapa kuna wenyewe, sisi ni watu wa nidhamu, azituchokoze, sisi ni fire. Akiendelea kutuchokoza tutapita na yeye. Sisi ni fire. Ni fire si fire. Pancho Bulgaria narayo asensemo entangani togoso ase chiduka tonyarkoba togosiume chiduka ka sensemo ya kabere toskaren kurananda segeka getari getamba sensemo ya kabere. Eye Nensoko TV Oboroso bumugusi Omukubyo neritwo abayigenwa abange kurwa chikansa ao bakumirana na komotogia omonene wetira amatera amansu ibibungo naboigo amarandia imegata seni Nensoko TV tochikumirana ikera ritwo rya Jumapili jakira chinsa 12 cha mambia weka chinsa inye zinyare komotogia munguru naboigo komoterera nanche Diana Ndemo imegata seni Nensoko TV. Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, sio mimi. Ni Mungu ametenda, ni Mungu ametenda, sio mimi. Ni Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, hivi nilivyo mimi. Ni Mungu amefanya, sio mimi. Chinchira chito chigekoro nigo chirasoko goselwa konene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kikiagire Nensoko TV twachire gutorigesa ku kyomugusi kurwa soko limera asendiba yabanyandwariro oboroso bomugusi boigekerwe omugusi bono ne chinchira chiago goikaransanse na kobeke TV yao kwene kingangwe somi oregekoro kyomugusi wetro murobiryo bwigekoro gyeito
hasi tukumira nabaga kaba samwerere nabuiga bangina banyika iligo kwanira ukwebogia chindagira amasikani chinyangi nemejiga ao yumugusi kera rituko ria ramisi chinsa ibere igoro imeye TV yao na Mbeya Mensoko TV na Stephen Nyariki Mbunde tolende ekimira eye Mensoko TV oboroso bumugusi yegoro yeito imeye Nsoko Nsoko yegoro yeito imeye Nsoko Nsoko ibyengia yagire ngumanga bunalero Nsoko obulimira bw'essiro y'obunda bwense kulenge tali nchirende nsura kurubulimi obiyoke enyore libaga lya bene kwaegwa megelyo chisemi nobosemya igoro y'obulimi bwekerero n'ekikolinga ase obolimi bochete skuru nobotigi bokumerwa mate tebone ng'ombe bune yengiya ngale konyana eyinsimegete nterangetia maraba ekonete konya gukina yo kamaraba konya kuyira nganya we kwa mabuya beka chibuti imokyo bokombe to semogondo bweli nebisumwime na pathway machine kile tsukuri Jumaine chinsa ni bere chamurago ba weka chinsa isato asomuro bere obolimi nobotugi ekero turesemia mange kura sabarimi chini gongoro kwa pathway machine asomuro bere obolimi nobotugi ime Nsoko TV oboroso bw'omugusi obugima n'orugendo rubwa tamange amaya namabe omusakito Linet Nyambane niga ng'aririe imena isiko ya gusi na gusanga n'abayaeteire n'abakuyaetera njekera na ibole twe unango tebiwa ndabona ibole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chibike buya tasta ngachaka ngodifer po ngoira samago wani kamanya gutokanga na twali rogo ona wacha gite aya nime yo muroberyo bo mwenori kira litukule Jumatano chinsa ibiri chabutuko imeya Nsoko TV oboroso bw'omugusi ine asama kiaya mbireo seino mbireo asama tuko amaega obugima bwakira lituko bw'omugusi nigo bwale gusirwa n'obolemi likomera liburuga lisamura byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire libaga likiage asenka yomugusi nobonchereria noborokia nobonyanyimbo gose nobwagachi asomoro belio wikiage kyomugusi nobe gokumerana na inche Frida Kerbo kera litkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga nomugusi kurwa chingongo elio kumanya naki bakonyorera engere yabo ya kera litko tomocha amarire nigagendrete gotose mwana boire bukia tali Yesu sera ekegonko esukari lisabeso ukurasa kwa manyinga yani blood pressure ninki turakore wetanga kuri wasare nyora lichibu asomurobelyo bubugima nobo cheno asora bego kumeni wanabanyegitari bamarwire ao nabo yabamanyi bande bayatunge tyobo cheno kumurikira marwire nobo wenia nyoro murobelyo bubugima nobo cheno na Caroline Mausa kira litukule Jumatatu chinsa ibiri chabutuko ime Nsoko TV oboroso bw'omugusi eye Nsoko TV oboroso bw'omugusi Ndimono mwanchumo ligeria soko gandra gusanga na intwe yegane nsemo ya kabere ya mayakuru Nsoko chinsa isato
na bono togoska bosio gokomanya hayagendrete konekiwa ase committee yeternete koringori botumeki bwechibesa serikali chechi county ase bunge ya senate nigo ya mochiro mugavana we county ya Isiolo Abdi Guyo no we county ya Kericho Eric Mutaya so gotaikira na bosio we committee yo iriko era maborio igoro botumeki bwechibesa ase chi county chabo aso mwaka bwechibesa bwechirubere 2023 mwaka bwechirubere 2024 ase bono batebire nigo barache kogendera ebikaro byabo gwika omweri obumwako yiga kwenekya bunangu ikirani bare merobere yo koringoria chi county chonsi kerobero bereti go chaka boya omwaka bwechibesa o bwechirubere 2025 noyamo. Today the two governors chose not to appear before this committee. The governor of Kericho sent a letter to the Senate which was received by email at 5:27 p.m. which is effectively today, calling for postponement of a meeting to be held today. We take that as contempt of Parliament. The governor, Isiolo, also sent a letter dated 19th of November seeking deferment of a meeting to be held on the 21st. We also take that as contempt of Parliament because we have communicated to counties that any request for postponement ought to be made 7 days to a meeting. This governor survived an impeachment twice on a preliminary objection. One thing that the people of Kericho would want to know is what is the substance that we needed to look at, because the other one of preliminary objection. Chair, if you see, and it is unanswered, it's on record, I have voted to impeach this governor in the last 2 impeachment attempts against him. It continues to reinforce my reason that he is not capable to run the county government of Kericho. Because what does he fear from coming to account for the money we allocate through division of revenue? What is it hard for him? Chair, the first responsibility that we have is to protect the interests of counties and their governments. Chair, both the county of Isiolo and the government of Isiolo, there's a problem. Chair, we need to get the whip cracking. Residents of Isiolo and the residents of Kericho have expectations that it is this committee that will probe the details that have been raised by the Auditor General and would probe even some of the allegations raised by the members of the County Assembly and would provide an assurance that these two governments are doing the right thing. If you give a reason for rescheduling, which is not convincing to the Senate Committee of CPAC, how we deal with that? If you include that one, then we can know. We don't need to do another resolution on the same. Because at times, a governor could be attending a wedding, even if that notice was given a week earlier. Would it be convincing? I think if a reason is not convincing, then you can just issue a summons direct. We therefore have resolved to issue summons for the two county executives, and the same sword shall be applied on any other county executive who chooses to not to appear before this committee, who chooses to send a letter of postponement on the day of the meeting or a day before the meeting or 7 days to a meeting. This has been our position, and we're just rephrasing it. So it needs to be understood clearly by all the entities who have received invitation letters that if you want to call for postponement, please do so 7 days to the meeting. That would be fair to everybody. But anything that comes 1 day to or on the day of the meeting shall automatically trigger summons. Abaraya basubati abaseneta nsekyo ya Kenya Women Senate Association kewosa niko bono kereire umuichanobo koenekia hebikore byabere bikomendekana byogocherero kwa bana abanyaruka naboigo kwambukirwa kwiburuire bwenyamoreo niko bono na abanyariko bakomochie boigo amarito agenkyo hase abana abwase bono batebire niko barachikobe komokibo koenekia unankumwigerera bare umusubati naboigo umwana umunyaruka niko bariko yenekia iga kero batarete county ya Bungoma. County commissioner wetu. We will address all the challenges that need to be addressed using the law, where we need to amend the laws and even have the cases of children who are brought before, for cases of victims who are brought before courts, or victims, not the victims, but the criminals who are brought before courts, culpable of defilements, of rape, of gender-based violence.
we are asking the judiciary also that they be tackled with great speed, just the way we tackle electoral disputes. Kama county government tumefanya programs ya sensitization, maana this program is under the governor's office through the special program, and we are working hand in hand with other stakeholders kuhakikisha ya kwamba tunaingia mashinani, tunafanya mambo ya mentorship na pia tuna train walimu ambao wanahusika na mambo ya guiding and counseling, because tumekundua ya kwamba kuna mashida nyingi ambayo watoto wetu wanapitia. We are to appreciate the donation of the sanitary towels that we've given out and the underpants, the boxers that we shall bring to our boys, because we don't want also to feel neglected. Abarokia bebirasi vya Junior Secondary School JSS kurase county ya Makueni niko bae sokire na kogoseria gochia konekia omugiro ekero chiskuru kira chikuranirwa omwako gocha onye serikali kegochia kwanga gwikirania hamagani abo yoko bae konda ya Botambe hasa bange bono bamochirie omuroberi obuko bwatokerwa okuriko busokuri kwa hegasi ase ekonda eye enke gento bono gya tebire nigo keirire maiga okwegenderia kwabo. Yesterday, during the State of Nation address, you said that you have employed 76,000 teachers. And you are also ready to employ another 24,000 teachers, so that it can total 100,000 teachers. Now, my question is, are now the 76,000 teachers employed into P&P? Because only 56,000 teachers are employed on P&P. We must all agree that this is the worst time for being a teacher in this country. You are mistreated, you are underpaid, and the worst of all is if you are a student in this country at this time, because you are being told by a teacher who is undermotivated. The worst time ever for a Kenyan student. On what basis will the Indans renew the contract? It was for 12 months, and that should be done, non-renewable. So let the government confirm the Indans, or we'll advise them not to attend school come January next year. Because the government promised to confirm these teachers. Yes. Kindly don't start triggering the ego and the bitterness of teachers. Confirm these teachers and Arayo kurwa sensemo ya amangana amaya wono mwancho murgeria haya kubwatia na kurwa se chigosori. Mancho murgeria sensemo ya chigosori homo subati mutangani bwense Rachel Ruto ni gaboria ba Kenya kubwatira emiroberio ye chigosori bune njire moyogo chiakone kyanko egenderia bare anemona sensemo yobo chenu ni garengiko yakwana iga hasumuroberio bokwenekiwa ama busama merano yokogendia chinyanga yo mwako yiga bwechirubere 25 ase county ya Uasin Gishu. Nairobi, Mombasa, hii mambo ya cycling ni mambo ambaye inatusaidia afya. It makes your health better. Na tungependa kuencourage wa Kenya wote mahali kokote waliko, kama wangeweza kutafuta nafasi ya kucycle ingekuwa vizuri sana. Lakini hii cycling, kama vile Mheshimiwa Janet ametuambia, kuna watu ambao wanapata fedha nyingi sana kwa ajili ya cycling. Kwa hivyo ningependa kusiwa Kenya mahali kokote waliko waweze kufanya cycling, maana inasaidia afya. Mambo ya cycling pia inasaidia kuhakikisha kwamba mazingira yetu yanafana. Kwa sababu ya ile jambo ya emissions. Najua mambo hizi mambo ingine ya transport natumia kama motorbikes na magari iko na emissions, lakini baiskeli haina emissions. Kwa hivyo inasaidia pia kuhakikisha kwamba mazingira yetu yanafana na yanakaa vizuri. Sport can actually bring people together. I think these are the fruits of sport, because sport actually can bring a freedom of association, and that's why we are associating here, and everybody will go home in a happy way. You know, they say when you are happy, then your days will be longer by 7 days. So I believe everybody who is here, you will get your extension by 7 days.
So we really are proud. Apart from cycling being an exercise and health facility, it is also a talent that people can earn money from. Ni talanta ambayo ukijua utakuwa unapata hela juu yake. Na ndiposa rais wetu anatuambia every talent. Mwanchu murigiri asoroboti uru ruwe chigo sodi na boigo yu uragwana muswati mutangani wensen no tuwikira omwerio bo komanya haya ne kiwa siri tukiriga riarera semesema yakurwa ensoko enza mona bono chinsa isato ngokugandiro twarobo tukobia na boigo gendre kwegokia nemeroberia gendrete asembeo ye ensoko TV chenkuru kwa Clinton Ndigi asali bagaria ya Joshua Nyauma Rosemary Wanja na boigo director Zaki Kenya kuri studio ya Kabere baina kiamero gine chibi chango chara senchirengia Tomera nanda sembeo nyasaye kawat.